Ime Jelene Simović, mlade članice spasilačkog kluba Vulf iz Foče, ovih je dana postalo sinonim za hrabrost i humanost. Ova 18-godišnjakinja, zajedno sa svojim kolegama iz Vulfa, spašavala je ljude u najkritičnijim mjestima i pružala pomoć u najopasnijim situacijama. Nesumnjivo je da je ovim teškim vremenima bila inspiracija mnogima. Krenuli smo jednu akciju sa jednim ciljem, to jeste da pomognemo ljudima i da spasemo onoliko koliko se spasti može. Naš osnovni zadatak je pomoć čovjeku u nevolji. Sami smo se organizovali da bi za nekih možda 2 sata i 2,5 sata smo već sjeli u naša vozila, da bi u međuvremenu dobili informacije od Republičke civilne zaštite, od Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine, od ljudi sa terena, da je u tim par gradova Dobo, Bijeljina, Šamac, da je situacija strašna. Obzirom da smo obučene za sve to, tražili smo mjesto gdje je najkritičnije. Da li su nam da biramo opciju ili Šamac ili Doboj. Pitali smo gdje je najkritičnije. Rekli su, idete u Doboj. To nije bila jedna rijeka. Svaka ulica je imala svoju rijeku. To je strašno bilo za svakog čovjeka koji je imao dodir sa tim situacijama. To je jednostavno bilo nešto neshvatljivo, kao iz nekih akcionih filmova. Već smo imali informacije preko radio veze koji je ugrožen, gdje su mala djeca, gdje su djeca sa posebnim potrebama, bolesni, stari. Tako da smo imali te neke prioritete, međutim, nijednu kuću nismo preskočili. Mene nije zanimalo da li je neko Bošnjak, da li je Hrvat, da li je Srbin ili Jevrej. Radili smo svi zajedno. Meni je puno srce i što ja imam tako sad prijatelji, drugare, da se oni sad sa mnom čuju i da stvarno komuniciramo bez pomenutog rata, oružja ili bilo čega.